Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kalafeng. Sumangbay manan to'y programa tayo, babaan kan nay Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Shout out pa'y kados ngay. Shout out kan ni ading Florenda Bangibang dita, ang malingan Tabok City. From Rose Bangibang, dito'y Hong Kong. Pa-shout out man Manong Bianong kada Manong Eddie Bawan, Christy Bawan, amin nga Bawan ken Batay and Family dita Letang ken Tarungan Santol La Union. Nagtao dita kini Fevelin Sieng. Kablaaw para kini pagayam tayo Vong Dumayag dita na Binondo. Pa-shout out Mang Bianong. Dagiti kanayon nga agdingdingag dito'y ayan may nang runa te Ganigan Family, dito'y Sitio, Lubas, Santa Catalina, Binalunan, Pangasinan. Especially to Bade Ganigan from Marisa Ganigan. Kablaawak man ni bakat ko nga ni Rosel Quiñones kan aminay nga tagataw'y Malapat Cordon Isabela. Ti kablao ket nagapaw kini pagayam tayo nga Angel Quiñones. Sige nga Ruden. Intay basain na ti surat ti pagayam tayo naglingay di tinagan Trevor ite Isabela. Kastoy man ti surat ni Trevor. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions. Ilingid naklakuman ni tinagan Trevor. Nakapagsurat akmet kayat kuman akidawin ti pamagbagam kalpasan ngayon nakibuksilan to'y parikot ko mangkingkinek iti kaunggap iti agdama. Kastiman nga irugit ti amin Mang Bianong. Mangibabain talaga na dya babae. Nudyak lang makapagtupul talaga akalbukon. Agtupul ka, bakit? Nasaysayaat ni bagataken ni Trevor daytoy. Tayson ti makam mo ken ni bakit na. Ayop na dya babae. Talagang agburburak ti darak lakay. Nudyak lang makapagtupul. Amano niya pa'y ti maramid ko. Nalabos at talagan ti awanan bain. Kalma, bakit? Ang mga nuday takit di ti pakaunnatam gapo iti nalaos aluksaw mo. Ay, jak itulo ka day takit din ti mga lakanyak. Pakawan! Iso nga rod akal malaeng. Di mo itulog akas jaya kita ti babae ti pakaunnatam dita, bakal? Siya kon timbay nakisarita ken ka Trevor. Diya kon insurot ni nanang mau, ta nalaos ti luksaw na.
Anya nga minti bagayo, tatang. Kasla napatagday ta. Talaga anak ko, ngem sakbay na. Ayan di asawa. Kinunana pa nag-deliver iti tagila ko na cosmetics, tatang. Sa dinaw, ijay barangay daligan? Tatang. Apay nga muyaw. Ta ijay tinakakitaan jay inam, akaduan na ti lalaki na. Anya? Mangibabain day jay nga sawam, ampang nga talaga. Saan aman anawa ang makikabkabik? Awan babain na. Tatang, sana po no day tang ibagbagayo. Anya sana pudnaw, kat jay inam nga ruden tinakakita, nakaholding hands day ti lalaki na. Amangan mo't no gayim na lang di nakita ni nanang akadwana, tatang. Na, tapiseng kanto pa'y Trevor. Adda nga rod gayam aka-holding hands mau, ken nakadagdagkat kayo iti tunggal may sa. Tatang. Dita, iso akay kaya't nakaaluk-luk kun di asawam, tamot taleng ka ngamen. Huston, tatang. Agpay sumag. Namin anaw alinu ko na kati asawam. Ngem ulit-ulitin na lata. Gapo iti kinamut taleng mau. Agreeing ka man, Trevor? Siyak ti maluksaw kang ka. Saan ka pinutaw? Tapnurugrugitan laeng ti asawam day tatuktok mo. Naggapwam. Di mo't imbagakan kan. Kinunak ang mapa nakagideliver ka dagiti order a cosmetics sa lako. Ulbod! Ha? Ayot pagkaskas ta am Trevor. Nakisinarak kay ti lalakim. At damanin lalakim, alma. Saan na po no dayta? Agulpod ka pa ilang. E din to tati inak lang aro din tinakakita kada kayo iti kadwa malalaki. Kat naalaan na kayo pa iti ladawan. Ha? Saan nga ulbod ti kamera, alma? Trevor. Anya ka di ti basol ko kan katakanayin naklalip-liputan. Anya ti kurang kanyak. Tasapol ka asapol iti sabali a lalaki. Apay, di ka mapmapnag kanyak, ha? Pakawanan nak. Makisina akon kini Andy. Nalabos kan. Kastoy latan tararamidam. Di ka pulos agbaliw. Agbaliw akon. Ikarik. Makisina akon kini Andy. Basta pakawanan nak kuma, Trevor. Kundikid daw iti pamakawan ka. Idin to tagdi na mo't isarsardang ti aramid na. Nagkarimot ni agbaliwan, nanang. Ay, kastalatan na kanayon. Namin anaw ang nagkarkarikan ka nga maanya ter aramidan na. Ulit-ulitan na mo, ti panakilalalaki na. Nagalas nga aramid ti babae, ta saan amap-map na kiti asawa na. Makapaluksaw at talaga. Di kayo nagluksaw, nanang. Ay na, sikat ti kaluksaw ko, Trevor. Ha? Nalabos ti kinabutalang mo. Anak kang agpaiso. Ngam imbes ang masyanakan ka, makapasyudot kan. Oh. Kundi pa kaasilang kan ka ni Alma, mamati ka mo't adagaws. Ay, makapaluksaw ka, Trevor! Nangag ko amin nga imbagbaga ni nanang kan ka. Man nakibiyang mo't dayjang nga inam. Imbes nga isuda ti mangurnos kadata. Ngam isuda mo't kinitatang ti manggulgulo kadata. Sikala ko man ti makamamang paspasensya kadakwada. Ay na, awan lat papasensyak no kasta ti arami dagiti katukangak. Alma, nalipatam sa mo na sikat nagbidot. Sikat nagbasol kanyak. Wen, amok. Nagkidawak nga ro din di pamakawan kan ka. Kat pinakawan na kun. Ngam dagiti dadakkel mo mat ti agpakalaing akon digura kanyak. Natural akagura da ka ata si kamot ti nagbidot. Sapay nagtangsit ka. Natangsit damot kaming kanyak. Kapilitan na lumabanak mo't Tapno sa andak na ilidlid ding latan. Alma! Natangsit ti asawak mangbianong. Isu lang arudan tinagbasol, ngam isu pa'y te natangsit. Kaslaawan basol na no umasta. Saan lang amin namnaminsan aliniputan nak mangbianong. Ngam kanayon te panang pakawan ko kankwana, ta ipagpagapok man laeng iti anak may. Naglabas nga rod tiyal daw, kampanti akaw nasa anin,
nga ulitan ni Alma ti manglipot kanyak mangbiyanong. Hey, Lumabasak pa'y manong. nay, adamot gayam napinta sa balasang nga lumablabas dito yung balay na uncle ko. Si Kamet, sana ka na pintas manong. Nagpintas kang tupay, ading. Tagaano ka kaday? Di talaod manong. Dito ya ka magmagna no dahi tayo mapanakidya ili. Kastaya. Uncle mo gayam ni Tata Karyo? Wen, kabsat ni tatang ko ni Uncle Karyo. Kastaya. Isumot lagayam Anya ti sumot lagayam. Isumot lagayam anataer ka. Ta uncle umot gayam ni Tata Karyo. Ay, wala. Nataar ni Uncle ko. Agpadadakin ni tatang ko. Isudat ti malaak. Sige nga Rod, mapanakon. Labsan ka pay. Ay, kuyugan ka na mapantita kalsadang agura iti paglugan na magpaili. Tapno makapagsarasarita tapay tinapaot. Ha? Sigurado ka? Uy, may ka. Kuyugan ka na mapantita kalsada. Nagragsak ka gaya makasarsarita. Oray si Kamat, nakaragragsak ka kasarsarita. Naragsak ka kasarsarita no naragsak titawa kasarsarita. Ngam no mirduot, nakarkarumot amirduotak. Naimbaglakid din ta sa anak amir duot. Okay ka dilaeng no agbalintaan na singad iti tunggal may isa? Ha? Day talaga ayam. Sure. Awan parikot iti day talino. Saan nga agungat nila kay Mao? Agunget, ano maamuan na? Ngam no saan na maamuan, saan nga agunget, Lino? Sa bagay mat kidi Apay kami na maamuan na ngay, makigayo maklang matkan ka, Alma. Ay sos, di buwas asit ganlerdi nga Alma linaw. Delikadaw. Ni, apay yun, Uncle? Katno nagragsak ka kasasaw ni Alma. Katno nababati kayab da di ababae. Lalaki raw. Sa labap-map na kita asawa na. Ang mga no si kamot ti sumarulaw ang matinag kalagiti ima na. Ang pang-aasem tali kagar-aramay na linaw. Kababaen. Ha? Ang mga numadamdamakot sikat ti sumarulaw nga agbalin na lalaki na. Kakaasimot nila kay naarugrugitan na tituktok na. Makigay-gayimak lang mat kan Uncle. Kan game mat ni Alma. Panag ko na ket awan parikot nga oreg baling kami ang nasingad iti tunggal may sa. Sapay di mo kayak ti dumungag. Laklakaya na ka Uncle. Isong amok nga ron tararamidag. Ay soslinaw. Amok ti kinadawal mo iti babae. Isoasan mo nga eramraman na di nga Alma. Ta asawa ng bayan na jay. Saan laan nila kayo na ti kakaigana? Pa! Makapadromal na babae. Iti kanawan, Barok. Wala na. Ay, nagado ti kinatgatang ko. Agur-uray mo't siguro nila kay iti pagsardangan ti Tricik. Di Alma di nakatugaw iti waiting shed analabsan may. Kat uray lang pasaklutan iti lalaki akadwana. Ay nagalasan a babae. Inggaraw namanan. Ampang at talaga. Saan amap-mapnag iti lalaki? Ay, just kiti kastoy. Siyak akanayod di makakitkita iti aramid day nga Alma. Siguradaw akarelasyon naman na hindi lalaki ang nakita kakadwa na itay. Bakit? Kasarita ta ni Trevor, ibagata nga isinananday diyang Alma. Ha? Ay, sana na mabalinday to'y. Nakakaasin ti anak tay ter aramidan day diya babae. Pagbalbalinin namot tan amot talang launa yan diya anak ta. Husto ka bakit? Masapaul akasarita tan ni Trevor. Agsinadalangan ka ni Alma. Ngamti kanayon alukluk ko na.
Sana nasayaat ang madakkelan di apo ko ta tinagmade nga aramid day jay a babae. Addan samot ten sakit ni Alma. Iso adin na maliklikan ti lalaki. Inlasagnan ti kinalalakiro na. Salbag a babae. Atiw na pa iti agilaklako iti lasag. Tadda nga rudan asawa na. Ngam kanayon mo't alipliputan na. Kat tinasakit. Anak tapay iti lipliputan na. Da kamin kaninanang mo ti mangibagbaga anak ko. Isinamon ni Alma. Tatang, Saanan a kinasingpot dayta anak ko. Kinamot talang daytan. Di ka mo't agpakatangalaunay pag-aasim. Kasyam dayta bagayim, Trevor. inayayat ko iti kastaunay ni Alma. Ngam apay akanayon nakalipliputan. Gapo tanaglakalaang ti panangyalis na iti alipuspos mo. Nasingpot ka unay. Ngam saanan a kinasingpot dayta. Kinamulenglang dayta, Trevor. Nanang, Agpanunot ka na imbag anak ko. Tabayat akanayon met apakpakawanam di asawam. Kanayon na kamot aluklukwan. Natanok ti mamakawan. Ngem, ipaay mo ti rumbang iji asawam. Tapno di na ulit-ulitan ti mangluklukukan ka anak ko. sige. Siya kundi makamoy ti daytoy, nanang. Tatang, Sika ti makaamo ko ng manan. Ngam inton kwan, pakawan naman di asawa mo nakaslawan anyaman na. Gatal day di babae. Isubli mo iti naggapan na. Agawi doon iti lugar na. Tamakamo iti biyag na. kasarita ka na imbag ni Alma, nanang. Ay, kasarita manen. Inton kwan, sarita aparparaw pa manen, titinag na. Anak, saan mo akasapulan ti asawa numang lulukumot lang? Ti rumbag iti kasta akita ti asawa, kat idarom kan mabalawd, tapno agnakam. Papanam, Adalang saraka kagayim ko. Kuna nang agkita kami itata na bayagan asaan kami nakit-kita. anya nga oras sa sumangpot ka? Malum to siguron. Kasta? Asino agayim mo ti saragam? Ay na, saan mo ngam amuday jay ta taga ijay lugar mi. Iso asaan mo pa'y anakit kita. Gayem? Wen nga rod, gayim ko. Nagsukat ka ti husto. Ken nakabangbang luka pa arumwar. Ay kat gagangay na alangan mo't ana ang duda karumwar. Kababain mo't iti saraka kagayim ko Trevor. At nakanakan nyo adayo diti lugar tayo, saan ka di, tatakariyaw? Uwan, kasta nga raod barak. Ape ka day. Mabali na makasarita? Awan ita barak. Rimwar. Agam-amuda ka din kani almang asawa? Kwa barak. Kilapudno na ibagbagak nga adaywan na ni Alma. Sana makisinsinigad kan kwa na ta adan asawa na. Nasingid damat lata. Anya ti panagkunayo, tata. At da ka di relasyon da? Kwa barak. Jak kayat tiyagsaw. Jak masigurado ti amin. Sikat ti makamamoy ti asawam. Amom ti aramid na. Iso asikala ko man ti agpaliew, barak. Kaslat tumaytayab, ti panunod ko iti daydi agundaway. Nagdagsayn ti riknat, aging gaajak na pupuutan, ti panangasot ko iti buning ko, kat inasak iti oray la, mangbiyanaw. Anak, nakatadtadaman day tabunang mau. Itay pa'y ngas asam. Kayat ko apatadaman iti uray la, tatang. Kayat ko, uray basit la asagit kat masugatan ti kudil. Talagang adda partyak. Dagiti ayop iti amin nga ayop. Anya di kayat mo asawa na anak ko. Asal ka na imbag daytoy.
Anak ko, husto na itan. Di mon asaan. Nakatadtadaman. Nagsilapan. Panawan da kong tatang. Tamadamdamalaan. Partyo kong dagiti ayaw. Kuma, santon nagsinsina, Alma. Sana mabalin, amumot nga dan asawa. Ngam di kag tanang, taik kan kaakanayon iti panawin ko. Agpeso? Wan, kunak lang arudan. Agkita ta akanayon. Sige nga rin. Mapankan dita balayaw. Bye, lover boy. Gusto nga rin. Ibatabon ti arakop mo kanya. Nagsaya at abuya. Trevor? Ay, Lino, pumanaw kan. Nakasalikad ni Trevor iti bunang. Sige. Hoy! Ang subligan dito! Trevor, agawitan. Talagang agawitan. Anay ko! Di nakguyudan! Magnakan si siya! Iguyot ka laging gayji palay. Ang pangka! Bakit? Mapanak ije balay da Trevor. Apay aya. Kuna ni Iseng ang nakita na kanon ni Trevor ang mangigoy-goyod ken ni Alma. Bayam, taikan na iti pagnakman na day babae. Delikadaw. Ang mga nuan niya pa iti maramid na. Gungguna na, ang oray anya pa'y taramidan ni Trevor kan kwa na. Nalabusan day babae. Basta, mapanak ije balay da. Narigat ang bakay. Bastona, di na kun kabilan. Namin adon aliniputan na kayop ka. Namin adumot na pinagbakawan ka. Ngamayan din ang aramid mo, ha? Saan ka nagkanyak nga asawam? Gatul ka! Sayat! Garangganjang! Ampang! Adaminin kang ka! Gatul ka iti amin na gatal! Nakarkaro ka pa ingam sa bawil, ayop ka, babae! Pagkawanan na kuman, agbalbaliwa kon Trevor. Kasya nak, ikarik, agbaliwa ka talagan. Jakot itulok nga ulitan pa iti mangrugit iti ulok. Apay nga, inuyos mo dito, nagtadama po nang mo. Inasa ka talaga na ito'y parakan ka. Saan? Kasya nak, di nagpatayan. Isublim iti, kaluban na dito po nang. Tapnosar na nga mong timang lukloko kanyak. Ikatil kunday tararagsakam gatal. Saan? Kasya nak, Trevor, mga Oh my God! Ibatan na, Trevor. Sakpay nga isina. Palsen ka pa'y ayop ka. Saan? Saan na ko? Ibatang day tabunan may gamaw. Di naklapdan ni Taramidang tatang. Pagdagun ti kinampang na ito ang babae. At panunod ka, anak ko. Ti anak yaw tinakakaasay no mapalod ka. No pagaramidam iti maday day ta babae. Kaslaakla na suyatan, itinalamiis adanom, iti dinakamat ti amak ti anak ko, iti daydi akan ito mangbianong. Pinagtalaw ko nga rod ni Alma, tamkag ama patay ko no makitkitak. Inlasag na talagan ti kinalalakiro na mangbianong. Napunwa na kon iti kanayo na panangliplipot na kanyak. Ita, kayat na nga alaan ti anak may ngamjak itulok. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidag, tapno din na maala ti anak ko iti danak. Jak ngamin kayat adumakkel ti anak ko iti sidong ti asawak, ket maimatangan na tinagrogate nga aramid ti inana. Iwanwan na kumamang biyanong. To'y pagayam mo, Trevor iti probinsya ti Isabela. Iti sapasap, tinananay kustodiya ti ubing nabababang 7 ti taon na, ket maipaay iti ina. Nupay kasta, ti ina ket mabali na, mapukaw na dayta kustodiya, no masaraka na si babasol,
no may pasidong ti ubing iti anyaman akita te pannakaabuso. Dagiti sumaganad ti makagapo mapukaw ti maysa nga ina ti kustodiya na iti ubing. Pannakadadael ti panunot, saan anasikaso, panang baybay immoralidad. Daytoyan pagayam ko at Trevor. Isu nga addanamnamam saan ati inana ti pakaipaayan ti kustodiya dita anakyaw. Manginom iti arak, panang maltrato iti ubing, ken adda makaakar sakit. Para iti ubing nalablabas iti pito titawon na, adda anday ti karbangan mangipanayag iti pagayatanda wenno sumurutanda. Ngem no pay kasta, ti korte ket saan nakatamad iti desisyon ti ubing. Adda anda pay laang iti karbangan manghusga, babaan ti panang sigurado da at naganak makaala iti kustodiya ket addaan kapasidad iti akam. Nasaysayaat pagayam ko at Trevor, nga umuman ka iti maysa nga abogado, tapno iso tinaan-anay makaiwanwan kan ka, no anya dagiti proseso, ken umno nga aramidag. Oh, yeah! Kastapay papagayam, aging gay ti sumarunumanan ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agmina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!